Mema wakwaba e de aba emergency Ghana TV eso ene abortion ho asem abepie mu e wa ha sei na ya sister e de na asem abe OHENENI e wo Sompa TV na asem ene ode bae ne se be mo ne te e mani eyi nyinsen egu na onti ase eni ntine ye moa no na ye bisa be mani de ntia na ye bisa be mani be mani nso e de ne nsem enso e de abreye ntia nsem mani e bekọ ni akwa kohwe video no abaye ba na de bibia ato aso asema ba na mabe ji wadwenche e de afa asemu subscribe na like na fa comment so e ba comment section na share so emfama afufo ma na mesre munya efuto emfemfi asemu because oni be ma atena na be ma si yi nyinsen ya ono a ne waye nyinsen egudie enya de papa entino ye be ko ni akwa kohwe story no edi aba yeba na edi bibia ato asa na se maba beje wadwenche edi efi story mebe sakete mebe sakte eyin no free by ashiama wan no oba no kwadu Robert Portufe ashiama ada yiko anodini anti mebe etesai nyame adom ya Bible Quran na bi focus ya kasa preko shena bibodu ya ne cross opede pacho mi pe Bible ko ya so pacho mi ko praise me sa pacho Yehowa ni wachi na count mame praise be ko be mu na wo me was singing band pacho singing band na wo pacho apart from na ye kase Yehowa ni wachi aboje so say nkan so pacho obiani ni se na omochia madam okwa asole edi say oh me mama omo wom na me start eti okwa asole edi say oh me fani say 30 years actually eti uda soko pacho de bia woko pacho o district minister friend say pacho your friend Tometi pacho enti baby am congregation na wo mu no ashama e ho no e frɛ wo sen ebia ye ha me sumo Trinity praise be na edian praise be pacho Maranatha me ko Lebanon okay yo mo ne nchia no de yenye so sa aya mo wasole a kokuo why asembe na ade na pacho many Robert newo mo wo ho sei ti se uku pacho why ho ade wakobo kokoko yo yenka sei ti meninu no wo 7 years ni menyim bia no se yan nti onu kwaya no wom no okọ Grover nti kwaya no wom no nti omo hu se oni oba bi wo na onyim mo ba yinata pacho nti ya gusu sa na ya yi 4 no na me ka chen se sa adwuma no mitimi ya bio na ya abortion Tuesday onu se onu na sole ya okono so mu so oni oba anyama yebetu no pacho eti condom so ompe opesisimu da petikonwi nti no obabu agum na mu baba akose no ena woni di yi sen 4 pacho hospital pacho omo asori na ebi mu wo hospital nti ya no afro mu na omo ma na eduro no yanko heavy yan ti asiu wonu afra na sole Sompa FM sole ba pacho ebi mu ye adwuma wo hospital no asole no wo hospital global debi hospital no wo oni omu na ekọ asori but omu ye adwuma wo hospital no eti no afra na ka chen so de asini eti mam yaduro pacho no ode abrew pacho asori ba ada na wo yesa ogumani mu ase basre presby ni pa na wo yesa bebrebe wo mo lusu ne ede na yelusu anye presby for na lusu ba maladi we ene presby for da for mo dai ya nan for nail etinu oje aduro ni brewa maami peja otime na wanu pacho na sei pacho na sei pacho na sei 4 to aswe pacho intini eto su 4 no
ya Grace wo jale wate ya Grace wo jale wate wo jale we ne ya na bubo mu duku no mata no yi ade design go for dam assembly si form no de tia no to ayeba wa yi na fefa o do design no e good na de onu wa ko to agu president sofo na ko to anyize akai edo be olusu 4 olusu kura enye de kura ban TV da ni oba pakasa nti ne to so 4 no enu mi yiye na mi breye nti mi breye no mi da na ma hu se mi su da se omo ye 2 boys na omo be gira mi nan ase na omo hwe mi nti mi kan e no tafo pa twan nti mi kan e no no on informed say wa ko titi edru abrem se mi fa ha ban brem se mi fa dware na me di dware ye nti fiti o ma hu sa ade no bio enche bia na weni mi kita baby na nyi senita baba nti e ba na mi sisa aduma no de mitimi ye bio nti mi wu sesi a me ni ma akota na me ko bo ama ewade nti mitimi ye bio na o ka jem se onu wasu da se mi nyimi ye no mabubu egu ho nti se saade ye yi na me si en de en read we de ma ada oyira na mi hunu no o ka jem se o ma 2 but oni ni o mo ajai ba e kire na me ba hu sa akola no mu ye 4 but na ye 3 but twins wo na ye 4 nti sa na me ka jen se sa adwuma de mi nyi nti enu de ni obeya bia mi nyi nti o se okope dan ama me na mi fi ni fie no na me ka jen se enya ade ama free ene ni o kira nti o force mi sa na me ni madam for bi ko ye plan se dan wo mo fie no nti onji sa dan no ma me nti o di 20 minutes ko mo mo so ba ko so ama mo nti o di ko na me so mi ko jiska no na me di ko fie ya badwuma o eja so gitu o maledi duade nyankopon na me so mi ko jiska no nti mi ko jiska no na me di ko to madam for bi wo nti enu mi wo fie na oba ye no last year 31st no mi wo fie na oba ye no ka chim say dan na mi ko hu ye no na o di 20 minutes ko mo mo o ko ho nti mi bla na oni o mo akokan na mi nsisa mi nyama no ko na mi ka chim say mi ni lole fe na o ka chim say onu so anati afri Lebanon no aba katama so nti mi su mi nati embra na mi si yo mati nti o ko ye na mi kama mo adwi say enya ade a meko nti mi wo sa na o ka chim say mi si mi yinyi se no ende enya onu she na kwan na mi mefa so ahwe anyi se no onu de enfa ne ho mi fi sa agro apani apa na osisa ne nyama na okoye efri dem hoja nti mi so mi gusu na mi wo de mi wo fie no nti mi kire na mi ka chense se wo si wo hwe anyi se no wasi ti mai o porch mi ba na mi be bo na yesi singing room yesa aka ho nti esa sa de fa mi sika no ma mi na o ka tim se oni sika bia na obe ma mi na mi si se sa de en de kwan na mi so me fa so meji mi sika no nti mi ni ko ye ho no mu police for no ho na mo frɛ no oba e no na o si enyi se no enya ni dia na police for no aka chense se o si enya wo dia de ma ye hu wo evidence na o si enu de oni evidence bia na kai woni phone ni su ba ni phone ni sei ye nti oni evidence bia na obe na police na aka chense se sa de on hwe anyi se no na se nyame adu na nyame aso ame awie na ye nko ye test na obi ahu se eye ni dia na enya ni dia obi na anu na o si so obehwe mi onu de onye adwuma nti 10 cedi na obe mami a week na police ni ka chense 10 cedi nu obedidi patron obedidi o mo atem wo ho no ana na o mo buefu na o mo didi na atem na o mo mami letter se mi fa koma wadwofo no enu sumi di ko enu wa ma ko sa wa ma nti mi hwe enu na mi pa ma ade but mi wo container na o ka chem se yen yi container no so ba fie yen yi container ni ba fie no e wo se yen siesie container na asa na mi start ye adwuma na nyi se ni ba yen nti ama yen nya container no nti akoye se ama nya adwuma bia nti me wa ko senior ma ama amafo asa na omo be ma mi sika na medidi eni nyina ma ka hwe mi ti fie no e kire de o wa be ji sisa mi nyama fi bedroom no aba ho ni su na lucky ho bedroom no a lucky edware ho se me dware ji se mi di part to aboti na mi di tuma
na me the peg aso itman mu ansa na me dware na wo sa for 9 months actually o ka kire ni omo rent dan say omo nnim na wo ka me no de omo di me ko hospital obehu ade obeyi omo man kan hwi na de wabu o maame we mi maame wa nya stroke ti o de oni anwoden iti man kasa ni nyina mi ni nemsa because mi maame wo ye 3 mi ko na mi yoba mi ni anu mu ye ben ma ya wo yoba ba ko na wo yesi tunyin na wo tu se kwere katafo se potofi Robert Potofeoi se kwere ni tini ne sho abebre ba se ama ni egu ne trisim ne sho abebre be se kwanya akopaya se sa Nini namu na mi gusu wo fie no echire ye da how much be 3 something and a light nu ko off na no so onu na esuma en so mo be yi light nu wo po ni hu into office e oyi enu so meko na mi su mi da so wo sun nu na mi wo fie no na mi ni mi ba mi aka ma wo ba ko ti akola no 10 years nti mi ni onu na da den ti awo kama na jo Monday 9 o'clock na mi di die adi chie na mi jara akwara no so onko school iti emi say baby ni ba iti me ko mi ji bibie dro wo obi ho iti me ko ho aba na akwara ni so ni mi be ko na mi so onko school iti mi ko na mam ni say eya wo na mi si yo na o kai no odi mechi ba fie say mi be sisa mi nyama na mi ka kire say mi aunt wa shama na onu oni phone iti onko nti ba ko ka kire no na ya ba na ma me person obeji ma wo fie because me ni scan am the bet to hospital be nti ma me ni ko e no mo de mon kwa to chache o ma me ni ko e no e ya me ko prayers na me sa dware na me ko prayers awona ka nyina mu nyina ya ntle mu no na me ko prayers no nti e bo 12 o'clock no na me ka kire ma dafo bi say BBC na e ye mi na kwaka kire osofu man nti moreover ma sisa me niama no so e ko tu ho no na ma me ka kire mi say me ko nti de be si bia na me from nti na me ko hospital no wo health center ba wo ka me no me ko pepefo no wo hospital bi wo omo friend Yakobo e wo be bia me ko prayers no na me na ti ko e na nya me adum na me di wo me ba no me wo akura no ye ba e no chire o ka kire mi se mi fifie nu o de acid ba gu mi so enu so man kasa ma ko report na police for no free nu nti o ba mi ni ma se no o ka kire o na mo gi ni 850 na mo sa jai nu na o ko e ti mi won sa sa no mi ni ska bio na mi di be didi because na mi papa nya o mo wo mo 3 nti kitwa no wo outside nti onu na ya o boa mi na o ka kire mi se si a nyame aduna ma wo awie na ma mfa asem ne ko ba bia enu de onu so o mani mi bio na me si yo na papa bi wo ho no onu so ye me krom ni na me de asem ne ko ni ho nti o ba enu no me ka kire papa ni si a nyame adum ma wo ma fa me ho afa me ba nti me pese ye nko ye de test no na obi ahu anu kwa na wo mu ena o si onu oni ska na o de test no nti hospital be no e ya ahi na onu betua na so onya ska asana obe test no na me see 15 million ana omo di buy no abesi ene ebi ama wan be hwe akwa se meto bibia ama kwa gise makosi nyama ama obi na omo ama miska ana ye be didi gise makosi nyama asana ye be timi didi nti na meni madafo bi bo ho komo na me see me kwa iti na enu na ya mita hwe na madafo no ka chem se o hwe program we say nti e fine ti mi be hwe woni phone so nti mi be hwe na me yi no ma na me di free me not say wo akra na nya sen ba cho 6 months say unyim ye ni nyina wo Sompa FM ka bi amada 3 times spend or sending 1.50 cedis ama sister na oye adwuma ba cho oye di adwuma electrician e je say ni problem ni sen o so nhwa akra e o si enye ni dia nti si a mi so mi di ba mi pese ye test DNA ba cho mo friend my ye ya be boa ni ai DNA on the oniska ye be fa ho ka ni aye enye ne ba ha nko ye ne ba ha hwe ne ba period anya ye be fa de ni ho ka no abidi tuemu
asoreba. Hello. 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 Mr. Robert. Hello. Hello, Robert. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Net say. Yo, ma. Yo, your friend me. So for mommy adazo ami wo Kumase Sompa TV. Wouldn't lady be a friend maybe sakte. Wasi akwada aba montem. Wasi akwada ne nya wo dia. Eti wo ba na agire opese oye DNA. Na ye pese ye boa wo. Ni ye DNA because wasi uni sika. Eno anti ne ebusa sa wo be DNA na. Hello. Yes, ma'am. Me kasa ho Emmanuel na won ka hwe. Me se wo yere ne se akola na ma wo no. Wo se akoda no nya wo ba. Ade enso eba me ye wo se akola na ye wo ba e DNA. Wo se wo se DNA no ni sika. Na me se me ya metua. Ye koye DNA no na nya wo ba. Wo ko wo ba bi. E ye wo ba. Emra bi wo ho a ne atoa so. Eti anu anti ne ye frɛ wo. Ma woni bibi. Mitie. Bisamsi den na wakachire me. O say. Bisamsi den na wakachire me. Ma me o se bi say e dey na wakachire. Wo yentemu a. Asamu si wo yentemu wakachire be si. Wo ko boy ho, wo ko. Wo ko boy ho wo ma usika. Na me wa be stone wo ma me masa. Any means about wo si me ma yi so. O si okachire so okwa ne boy ho. Robert. Sano wakachire me. So okwa ne boy ho da bay. Bisane. Mame, edi asem na wakachire no so ko boy ho. Man kan sem bia achro. Man kan sem bia achro. Na Man kan sem bia usimi yi. Mama Usimi yi ena mi simi yi ena osise mi yi die. En de akola no enye wo dia. Ena se si amedi ba se ye test no obi ehu anokore na ewom no. Robert, where the simple. Was you see one in a year abortion for? Say was sorry I will global. We are quarista. Eti ye usa nye ni wadia ye be you atabie. And now man ya abortion for. They are also 5 no so one ye. Ena. Ensa nye 6 to 7 biom. O say. Ensa nye 6 to 7. Ensa nye 6 to 7 say. Ensa nye 6 to 7. And me my abortion. Mama, she me onu ne o onu nkasa ne o mo bisa no we oba bisa no yi se ni awokan eyampa na be ba cha Robert me ba me ka bebe ncho mama Robert ni hu ga we no wo kwan hu wo gota ho ni nkwan na mi gu fie ni mako fa wo se da yentra se egia o nkwan po manfa no na face o pamo ade o ene nso afa na ade ni nyina ko ene ya danfo ba ko aka kire ni ya tisa na ade abetumi ko o wo mi on o ye different thing all together ene ni sa ba o si ni na mai shemo kunche onye se ene nti na wudi mi fa kwa boni so mi wa to mi bidia o dem ni nyina sa mama I have nothing to say to do. Me, I'm in the bed. If you are uncountable times. Robert, me say, Mama, oh, me, I didn't have that this thing. You more than 10 times. Police if one bam. What to me the money na? Say I would me alcohol. Share, and then me hire me. You do, Mama. I don't want to talk about it again. And you have to because say ye hunu nukure wom say woni obate na so no nanyam na wo wakoma mu no woni ne nanyam de betwa so ye DNA enya wo so na wo betua me na me tua enti wo ha ne say mama honestly that this in the 6 years dem home family me nya de me be there one shall be free asama abakuma se court me be wo be free asama wo be ba court Kumasi o
enya omlo nsi asem wo court wa ha one family ko yo eni e obeko dia wo ye nyina chese akola no ye wo ba eti usuro wahu nirebe dia wo kan nyina chese akola no ye wo ba eti so ba no no ye wo bone a akola no de o ye innocent moment se family ye wo ba ana wo brother na obi kan se wo e kire wa wo be fan ni ena me say jina wona me musa maame eye da na uton ne dem niema wan hwe me nti me hia bibia wa akola ne ho na me ni bie na me sum aftam na maton na ne se ne wo so ne wasu hu ade ane de na uton ye bajo TV pe na me ton ye TV pe na uton bajo an ene de ye enu pe Robert o si TV nkwa na uton e de be biem no waton hello wakate no na woni oba nyinsen na wo hwe ne de a se ne ono so beton ho ne ma hello Robert o si TV nkwa na uton ye no kure mama me electrician okay obi ama mesika 86 million receipt no me met me atwan ma send you see ya what ton woman nya or the mere ko wa do still different places ahoma da wo be ya juma ni nyina waton mama met me send you waton me de mani nyina cylinder me be ya duane mi kuku intensities waton ni nyina then I also can ahoma bia ni dem ma ahoma bia ni dem anu kware na ewom ahoma bia ni dem ma ahoma bia ni dem TV no pe na me tamu ye ahoma bia ni dem mama Robert mitie share me nyamisi yan kan kware oto me why me wo receipt ni sesi me ni be dia o me wo me dem sesi me tinya send you secondly TV amaton TV kesie wafa o se onye nu na pa me decoder me dem adie bia mommy waton ni na wasisa ni nya o ma bisa ngo wa do several times was one pa ye ko onwa ni promo ni ba ko ansa wa ko kan wo si TV ni pe wa radio no wanko receipt ni kita wan famba wanko wanko ena TV ni pe ena mi tami ye ni ahoma bia ni denu TV ni pe ena mi tami ye no ahoma bia ni denu Robert Sorry, tena Robert Nancy. Nya magical. It is oba na wa just say we are fendi besia. Eye wa because say wa fa say ekomodo. Won hwe ne ba ti bi ama aye no kore. Na ye hu kwaye ne be fa so. Ene de compensation bi o ma o de beto aso. Na be tena say me fa hwe. Wo bra wo na wo ti dem ho de a. Ya nya nkwala. Ma anu kware wonya meni. TV nu pe ahoma na decoder ne decoder no onu kwa na be yi decoder asa na me hu se on pese ye hwe TV na obe yi decoder na fast na me so mi tap TV ni mistake ba kwa ye ma ye e wo relationship mo ne se ne be ma e be fa ye fu na be ma ne be ka che se ye yingu na ye nso ye die kire na yakwa yi nyinse ne egu ye mbisa ya ho se be ma no ene wutena na ka che se nyinse ngu 1 we ye egu 2 we ye egu miensanso wasanso ye egu na dachi bi ono tena na so wawe o na wentimi anwo a edien ena na wofo ebeka na se edien na bema kiane ki bema na obeden obefa wachi nti aya ye wo relationship mu na bema oni bema tena na nyinsem be mu na bema na ka che ose koyigu a minua men yingu because one unim di akwala ne ba asase we so oba beye 2 unim se o risk your life maybe na enono ni se na akwa yegu no obetimi ayede efim at that moment no unim na bema die obetimi aka che so yigu meware o na uyigu wie a oye 1 2 3 waye ready so obeware obekwa kware obi fufuro nti man ye se ye mfa semue entu ye hofo ena mo a mo ye mpanimfo wa asore so ye kwa master unie usanso boy instrumentalist ewo asore unim se oni oba nyinsen a asore ebetwe wasan adenti
ena ese wo relationship mu na onye oba eye bibi so unim se on pese nyinsem bebe mu ayesre ayama mo ha mo ho relationship mu aso bi wo ho ibeka se wawe ansa na wawo enti unya etwempna ne oba wo pe na ya twewasan enti wo so unim emra wa asolenum so de obeye kwa na protect wo ho eno ena make a chemo esanse untimi for obi baba and 2 weeks we mu se we yin say 1 2 3 then to so for why na adwin say onyi ngu na de o si akola na nya odia ena wo mpese obehwa akola no munyai sa na akola obi a obeyi yin ngu u risk your life u risk akola no so life nti yesema no so oni be mate na nyinsem bem na be man ka che se yigu a mesre udie se wuni bibi kwa de be hwa akola no kwa de wo akola no ba asase we so memma an innocent child that onya ohwe ne we yinegu no me support sa maybe na nyankopon de ye de why wadwin say oh mami nko yingu we ye me first time mami nko yingu na wahwere won kwa we ukwa asembe na akaka che nyankopon udu wa nyankopon be ka che se menfla o na ewa o ye den wa ha oho na ba bisa se nyankopon me kula me ko ye says ukotre wa asemu san nti man yesre mu ne man mema ne te no mo ka che se mu nyinyi nsenwu a mamonye bi de matumufu mamonye na be man nso o ka se oba no akoton ni TV na waton de ade unya wadwin se obehwe oba no to the extent se wo ka che tenant says a woka lady na memo obi amfi no nti na ka pese ode den ena hwa akola no nti waton nhunya ma oye right se oton ba lady no so anka no kra no ewa ha no ena maye disappointed in lady no uba asem no ka na semwe bi wo ho no ma yabo wefi na untimi ma ye ntwe ma obema no ma e ma bema no nye de enchechi ni nsem afi na ba be se na se na usanso twantwe de afa ho ma no yesre wo do story ba ha no ma go straight to the point bema no anya de but wo do story no ba aya ka dia waye uka de ye na waka de enye no na ya combine ni ase wasem ye de se wasem nye da ni etimi ayede ebua wasem ye de e de amo be ma ne de to me no wanya de na certain things bi wo ha se ko ka na ensisi so e ma me ye fa your sister simwe entu ye hofo abortion enya de papa se be ma ka che osi yin sengu a mesre menye sa de wo de wo akola no na ble na hwa akola no na nyame ebede ebeshira aha ena medi mo besi na me ka usa aha egusa ye emergency Ghana TV eso subscribe or comment there ehun ya me papa na share so emfama afofo no medi ameji so ane keche mami esi enesin yebesanso edin shemu ewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.